Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Syafi'al muznibin. Assalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min yaumis syiham. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Wa qala aidan awwalu wajibin alal insanil mukallafi ma'rifatul ilahi bi istiqon. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, kong langkong, para guru ngaji, setanpa terkecuali kasadayana sebanget beden kaula amul jeeki sanausa asmae pontong persetongah beden kaula tak sempat nyebut lagi. Pilih sepuh kong langkong sesepuh desa setempat, Pak Kalebun sareng perangkat-perangkat epon, pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat terundang, sepo sarengan anom, seampon sami-sami sepak, sekuk jat meka alongkuh, sejugen beden kula banget amul jeeki, kalaben harapan beden kaula pada ayunan sebagai terundang
pengasuh musola sareng sadaya panitia dan pendukung epon sebagai pengundangnya samoga tetep oleh gilian kamulyaan dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Arasa cek parjugena taritan pasemuan malam ares samangken dalam rangka zikra maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sekemas kalaban pengajian umum seperti sampiaki langsung sareng beten kula pribadi samoga ngebe manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Pramila dari kepanikateretan sablun beten kaula mengkaji ulang ilmu keagamaan sepon bede edede kaula panjenengan saja parjuga manabi beten kaula nyampung ate dimin mungku hadirat epon Allah se maha belas tor se maha asih. Tujuan tak lain kunco maka angkui ngatur ragna pamuji sareng panyokor bitalafut alhamdulillahi rabbil mentir kata remak sabab manabi poci syukur neka kata remak Allah aji janji dalam Al-Quran ampun jelas lagi sejanji pun Allah la in syakartum la azidannakum mun tibina tak becoba tak senpusen pancet selalu menghaturkan puja-puji syukur atas bedena tang nikmat sela etebe kidek katibina kabih maka nikmat jaria bekal etambah sapanikalah janji epon Allah maka janji epon Allah manter tetia kenyataan kabeten kula panjenengan saja. Amin Allahumma. Anapa kula mak matur sesapanika tretan amarga debu-debu epon ulama sepuh sering abu debu dekat santri epon henga iya jong orang amoci syukur ya malarat jong orang moci syukur ya sekapun dia sekatarema ada ke Allah Arya malarat jong tidak segampang seperti orang membeli sabun uweng. Mun ngobengi sabun uweng sampean ngibawa beng 2000 kabarung oleh uweng nawanten. Tapi mun ngatore poji syukur dek ka Allah mun tapalang nih. Bibir karelok mapelok semaca alhamdulillah. Jail kare nampes semaca alhamdulillah. Tapi kadang tak depak belekak dek Allah maka seetarema sampean seetarema depak belekak tak de arabah amar kekaretan sekecil ibadah apapun bentuknya manabi tak cukup syarat rukunah etareman tentu tak etareman contoh beda orang audu cara nama soe muah mapan mas soe tanang dua mapan ngusap serah mapan mas soe soko dua sampai cacetek dua mapan keng sayang 1000 sayang aina ngangkui kuana bakso kira-kira itareman araba tak cukup
cukup syarat. Kuana bakso soceh ceng tidak bisa mensucikan. Yang benar harus pakai air mutlak, air suci lagi mensuci. Sapaneka juga poci sokor. Sampian lah tegak ngageruak pamacana alhamdulillah. Tapi mun tak cukup syarat rukunna tak karadu ke Allah subhanahu. Adapun syarat rukunna poci sokor senomor situ mun kau lelaka paringan nikmat dari Allah, dari tada epa beda, dari beda epa odi, kaudian kaula epa sehat, kesehatan kaula epa sempat, sampai bisa nyempat teki bekto menghadiri majlis taklim dalam rangka zikra maulidi Rasulullah sallallahu alaihi. Nikmat tak nikmat? Nikmat. Maka mun kau nyata ngaule nikmat syarat rukun poci sokor sepertama lisan harus mengikrarkan kalimat puji syukur alhamdulillah. Tak pun mula gelap dan saya baca alhamdulillah. Saking dari banyak naumat kan. Saya baca alhamdulillah mulai dari awal kantos makin jek senga beda nafusu tak kabu kan. Kerja berempat kali dan saya baca alhamdulillah. Tapi mun persyaratan poci sokor nomor 2 tak ponai. Syarat rukun poci sokor nomor 2 tidak dipenuhi, maka puji syukur kita apalagi diterima nyampai saja kepada hadirat Allah masih belum, saudara. Napa syarat puji syukur nomor 2 kiai? Nyaman nareng tor ngatore. Nyaman nareng tor ngatore puji syukur. Enaleka lesan kaula panjenengan berikrar kalimat puji alhamdulillah, di situ pula lah hati harus suan, hati harus bersambung, hati harus hadir kepada sang pemberi nek pasirah. Coba nyongcung binean semaca alhamdulillah mulai gelap beda sia sampung atena ke Allah. Nyongcung binean ratu nareng bajeng tadi saya sambunga atena lakian boleh kira ngatur rokok pada namerton sekatonon tak kira mas sambungi aja. Remah Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kangkui nyampurna aki pamuji panyukur kaula deka sang pemberi nikmat. Yuk kita sambung hati kepada Allah akadia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Asarang. La ilaha illallah. Pada ben saya maca alhamdulillah gelak ben saya samaken pada tu. Biar ni ajak hadir atena dek Allah gelak tak ajak hadir kepada tak ada je suruh nemu di malah juga bangga namun serebo pakun nyomo keng maskon nyomo masa raja sampian mau nyari kiai cema-cema gaula bu pakun nemu keng maskon nemu masa pada bu ya tak kira lah Allahumma sholli ala Muhammad. Tada pangeran sewajib sembah
salain Allah. Tada pangeran sewajib esok kore kajaba Gusti Allah. Tada pangeran seemuliana arohane kaula bila mate kajaba mulia ka Allah Nabi Muhammad utusan la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur. Tada pangeran sewajib esembe kaula sareng panjenengan sateja. Sae bekto siang maupun bekto malam kajebeh pangeran sasembeen seanyama Allah. Seanyama Allah maka parlo ekageli alif lam lam ha nikanya nyaman nya saben-saben nyama bede se nyamae saben-saben nyama bede se nyamae saben-saben nyama bede siandiknya napa nih kodunga cangkir nikahnya sandinya mah kodunga cangkir ya paham nikah apa nih leleper nikahnya kemasiannya mah leleper polamik nikah penter-penter polaken ya. Jadi mun benih siandinya mah jekanya kau lebih sampian ejep talaben Allah daripada pada tibadah tujuan Allah nyipta kaula kanggo nyem kasapa mantir tak perak tawa kanya mana gitu mantir tawa kasiandinya sampian rogi ngonjang kaulah jauh-jauh dari Sumenep raja biaya naren mabede pangajian marapaneka taretan impian rogi ngonjang kaulah acerama mun kun pakun bayi perak tahu kanyama tapi tak tahu kasiandinya apa boleh kira acerama sapara jam rogi men tatarop nih kasa setil berempat larang tak larang korse pangku eson kiaena boleh bahasa ku tak lar bah pas sampian ngaji ben kaula kun pakuna tak tambah ilmu na apa apa mau bulan tibi mau itu rahman lagi mau gun pakuna berak tahu genya saya sampian dekian ngaji ben kaula entah berapa lamanya saya sampian paleman sampian uning kasih anya maaf anapa sabab ring nyempe mun tak tahu kasihannya ma Allah bisa-bisa ia toraki kanyama bisa-bisa ia toraki kanyama sampian sambayangnya puasana zakatnya hajina mun ia toraki kanyamana petong boko petong solang tak kira tarema bi Allah bukti lagi ya bukti lagi ya bedekanca kaula gaya bang kaula pola dari Jawa suara rapper pas nyambit teh pucuk kemael mak sampian bekrek perek kemael nekat teh
Nyaman siapa nih terang? Ismail, bagi kanya mah nekat tek Ismail sampai kagu-lagu tak kira tarema. Lah bagi kanya mana mau tarema kagu-lagu. Coba tak usah kau bedai butol, bedai gelas baik. Pas kedu Rahman mata mangga gula kesambian Ismail. Tapi bagi kejanjinya kira-kira kalah tak kalah. Mun lakar kapel kak mula gele enom na bandan. Enom magel lu mata perasaan ya. Napa ngaji mun tak paham dah. Sekojak ngaji nih gak sampai pak. Terus bu. Mun sambian poci sembena iya toraki kanya mana. Rasulullah memfonis man abadal isma dunal makna fakot kafar. Barang siapa menyembah nama tapi tidak menyembah si punya nama, sembahnya durhaka. Palang tak walang. Mun sampian sembena sampai salah alamat, malaikat ala. Mun poci sembah kaula salah alamat, tak tepat kasihannya ma Allah, benih perak malaikat siala. Ayu ting ting berani juga melaknat. Ayu ting ting bengalah. Puji sembah kalau jadi salah alamat, maka alamat puji sembah Anda menjadi alamat. Mun lapal susah apa majerna. Ayo siapa majerna? Bermah terus lagi ini. Maka sambian mun ngaji ben kaula cek berempat jam dekian abita saya sampai aoning kasihannya maaf. Nomor situng bejengah sambian meletak salah Allah. Nomor dua kaula ben sambian sakece mati. Mati tak mati ya. Bila mati mulia ka siapa? Tak mun tahu ya. Kan mun tahu biar ka Allah. Mun berak tahu kanya mana mulia kabul kumbul musollam. Cek bul gembul musola atau les Allah kagak. Gembul masjid atau les Allah. Nimber tak tuli nimber nas panasare pas sambian mate. Rohani namangkat entar kasihannya ma Allah sebedai bol gem. Potong tak potong. Mak sampian ben kau lebok saya tak mati lagi. Bapak Presiden kita yang pertama orang yang sakti mandraguna mati tak mati? Mati. Bapak Soeharto Presiden yang kedua bergelar Bapak Pembangunan mati tak mati? Kiai Zainuddin MZA cuculuk sejuta mati tak mati? Ustadz Jeffrey mati tak mati? Ke Ismail sia cuculuk semacan Madura mati tak mati? Siapa ngujak mati? Ya orang dia ceramah lagi ngujak mati. Reken pocong raya. Reken pocong ya ceramah. Mati. Ampian dia. Bila nyaba pon kareken setong edada ate bingung bok serta posang atamba apa mak posang karena ngunjeng kiai salah alamat tak yajuk kenal dek Allah akhirnya rohanina posang saya beli rohanina posang tak nemu seeto jua marga ki sehat perak boko malolo tak lebur ibadah la ilaha illallah. Muhammadur eke dia pinal lagau lebih sambian mun samangken napa bu
kor surban cara penai gemisnya pue tanah leka sanggui masuk akasuar dua pa surban lagi dengan buaki pak gamis lagi dengan buaki nikah pakaian adat Abu Jahal lah surban Abu Jahal kan ikut asurban agen dengan bersurban nak Kiai Sumenap Abu Jahal lah surban tapi kaper maka final kau ledeki etemu nabila di budinanya nyabah bisa abali nawan tengah Allah mun kau bisa mengembalikan diri kepada Allah kenika puru reng siontong tidak bisa mengembalikan dirinya kepada Allah kenika lah orang cala inna lillahi wa inna ilaihi kita semua kepunyaan Allah reng lalaki semate kau tuh beli ke siapa iya mun tahu tapi mun buta mata aten ada ke Allah tina maksud ke cara bang sekali datang napa sok marah bang tapi buta mata aten ada ke Allah bila mate mun tak jadi pocong lateng ku calon jana arabah dipocong tak dipocong siapa posang dan musim mulia maka sebelum kita pulang kepada Allah kenalilah dulu Allah tina bebinian tekak tak soke kare tolang ben kolek daging ngakare bengkongnya tapi atena melak atena padang dek Allah rohanina bunga taretan akhirnya aja lenatan nyaman sehingga bebini anjek sampai tetipo beda saya terus tetipo bocong pon kau le paling alarang keras binian sampai tetipo anapa karena pocong ngareng bebini lebih leter etembang pocong ngareng lala mun ring lalake ya jadi pocong nikah sandek keperaan nih tapi mun bebini mbian lakar mulai hiudik nabek leter seracak loncakan sampai berkerbayan ning tengah ayo nyongcung terus dia bini pocong Allahumma sholli ala Muhammad parsekor yang tak kenal ke Allah nih biar kenal ke nyaman terus bu terus kenal ke Allah abid bu ya terus ya baik kasih gusah kecek keterangan biar terus kenal ke inul hui abid terus kenal ke Allah angka saja mun sajam setengah tak mare dan bu kelar enggak sajam setengah kelar mun sampai talebet kadu jam ongkuan bu mariatanya bian kapanitiana amplop PC berempah malah juga udah soal acara madu jam nih aku lo buru turun dari base anak namboy pamak di atas panggung ya ngaji nih bu tak usah jenglan tak usah bitabit tekak lanjeng mun tak masuk gaya apa lanjeng lemes masuk tak masuk akhirnya masuk magelar apa ini tak usah bitabit tapi mantap dek pandek ger masuk tak masuk mangkana tak usah bitabit siapi kau dengki bayi kimpian nengi babaj melak medem kau lihat tas murni murtado kipas samaran nikah ya perlu lakah munteng mak bada dusta nak panitia aja namanya lagi kipas mak kau minta atau dus Allahumma sholli ala Muhammad tenang bu mun sampian terongku kenala uninga kasihannya maal lakean sia rokok pate geluh 5 menit paling pak kenalan
tempat kaki enak ada jarokong bi. Mungkin badeguk ngukuk kerokok tak naning duleran. Allahumma sholli ala Muhammad. Tenang bu, ngabes kagak ulah kepi. Mun sampian teroongku kenala dek kasihannya maal. Kaula tanya aka sampian jawab pa jujur. Pas sesuai kalaben keyakinan naa. Tan pertanyaan na gampang tak kira sarah bu. Pola mek kalaben jawab jujur sampian deki atena padang deka Allah merasa selalu bersama. Pertanyaan nasi nomor situ sampian jauh-jauh dari compok nabeng sebeng hadir ke majelis taklim beda si jalan soko beda si numpak sepeda mo sampian saya dari compok dan napak kakak nja kompol marapaneka polana odi napa polana mate gini katakan akan kata wajah opo dumun be orang mati ntar ka pengajian torena kamma bedereng mati ntar ka pengajian nek kasentar ka pengajian polana on panitia apol kompol lah sampian takok korang bermanfaat munjeng kaula surah ceramah lah kaula ngacapak ngacepek ngacopok ngacep neka polana odi napa polana mate polana odi jauh sakingnya sampian mate bu bisa jalan dari jombon naga kanja tak bisa berarti si ajalan dari jombon naga kanja sampian apa si odi alhamdulillah saking kurang kompak lagi anda tidak bisa jawab saya nggak bosan ngungkum dan dengan Allah ya pertanyaan boleh si ajalan sampian kabilake bini dari jombon naga kanja keruanya tanah si ajalan sampian apa si odi ya coba biar mati mak kau si ajalan saya bisa makuli geriki sabiki bicara ni kata kira bisa sehingga kau lemate bisa aja tak bisa apa boleh acara berarti si acara mana kakek Ismail napa si odi ya betul nasi odi nikah ceramah odi saya beda sampian ngeding nawantan berarti si ceramah nikah si odi saya ngeding lagi pada odi nah parah lah saya ngeding lagi si odi si caca si berarti reng sorak dia tak langkong kiai-kiai ben ustad mun posang dek kaset tong lafat al abidu wal ma'budu wahidun saya nyembah ben saya sembah jerareng saya nyembah Allah saya sembah Allah paham terus lagi ya bu pertanyaan satrosepon pasera se andi sepat odi coba bahasanya mon beda kiai kikir kis odi anapa ku lemak mator sian di odi al kudrat iradat ilmu kobasa akarab oning jadi sian di odi siapa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dining Allah tanda pangeran sewajib sepoleh angin Allah siandi odina paangkui kakaula ben sampi ngina bantan pertanyaan selanjutnya mun siandi odi kenekat data Allah odina paangkui kakaula ben sampian berarti
Allah bi kaula sampeyan nika jauh napa sema. Alhamdulillah kaula gene kasih kaparlo. Pajeng atena sampeyan jek semak bi Allah kene kula sepat ya. Mun siandi sepat odi edaja Allah. Odi naik pangku ka kaula ros-terosan dekma-dekma. Berarti Allah nikah asapesan apa apolong terus bi kaula. Alhamdulillah ke biar jemaah alim-alim je. Apolong bersama selah coba ketika keyakinannya sampean sudah disaksikan Allah kebenarannya tertulis dalam Al-Quran wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia Allah yang punya sifat hidup selalu bersama Anda di mana saja Anda berada. Badai pengajian abareng Allah, badai Tegal Sabah abareng, badai pasar abareng, badai madrasah abareng, badai kantor abareng. Alhamdulillah. Yakin ibu? Mun sampean lapon yakin terutama Pak Bapak. Mun la yakin ja abareng Allah kula nyuona sareng hormat nyembah. Nyuona sareng hormat sambil nyembah gaula ka panjenengan tak langkong kibo. Allah cek kabareng ngecok popo sadedeng tatangga. Matur kula. Pak Bapak siatane mun lahakul yakin bersama yang hidup yakni Allah tak langkong nyembah Pak Tane Gusti Allah cek kabareng ngecok tabuna tatang. Baka ulang nyoon ko siya nyempet Allah. Ni surga Allah Allah. Mun lakar yakin sampean udik na gani gaudik na Allah. Sampean yakin abareng Allah tak langkong Allah jek abareng ngejok tabuna tatang. Siageng jegeng sape tak langkong. Jek perak oleh songkok tengah pote. Gusti Allah se maha suci tetap menyertai kita tegak ke pasar-pasar sape. Maka sejegeng sape tak langkong Allah jek kabareng ala ko carpak nengi pasar rasa. Sore nemu edem malarat nih kabeh pengajian biasa aja, pengajian luar biasa. Pernahkah Anda mengundang Pak Kiai diajari cara bersyahadat? Paling baiknya jadi macam dan asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat mulut tidak diterima oleh Allah. Yang diterima adalah syahadat jiwa. Padeng atenang dan Allah. Kenika saya syahadat. Mun berasyadu kera maca kalimat syahadat. Sampurna syahadat nyaksi terus yang malam. Karena nyaksi terus takok alaku larangan naon. Sedegeng sape tak pak macar pak pasar kep. Cek kadang degeng sape jera mun ben surban namatan ka pasar sape. Sampai derita nemu pamecot surban naga gabai pamat. Ngocak ka orang saya meliang. Lek mun riaja tak bersanya lek. Benting duding aku. Apa katuan? Riai pula genteng ngalan apa sabolo. Cek torok tak ada nyata. Carpak tak carpak degeng sape roh. Mula carpak ke kocan aji apa? Cicarpak ria cigian. Coba kan. Ria tak nyenggung abah. Mak berak degeng sape mak lolo saya senggung ke mael. Senggung raga kapi mak kulaku. Secarpak ben merah degeng sape ja ben merah degeng embik ben degeng ngajam banyak sekali aci degeng kopi gula pangicot nak katembengan asaraan ben apsa
Bangun ini nempeng bensur benah. Nuk manu anak tempengan nada ada jenun-jenan. Pula mereka jima ele wa arapa. Nuk manu anak jenun-jenan. Karena nundu jana gule me nuk manu an sega udah jenun-jenan. Mari nuk manu anak tembak. Lamen le 10 kilo ja. Bila orang musim bako cara makin tembang boleh kabengkona temu kare sangang. Bitongan napakun 10 pun. Mari nak bila tembang kerja tong dulu mana sabuntuk luang saon. Palastik ke tade sialoba kata ngalotor. Enok kono ben semelerot. Tengkuawan kok lagunai. Mari na jai bebena kuningan na bedein cerah sapeda. Teka aci bensur benan nempel kopi gula tapi mun pangidona katembangan pada naap saap maleng nawatan. Jangan biar kau lah, oh caberatanya kau lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun aci carpak lumayan dah. Rentane ngalanta buna tatang ke penjenan. Saya tak penjenan gimana? Seorang lelaki gagah perkasa lagi tampan, pandai membaca kitab, disebut-sebut Bapak Us, tapi sayang tidak makrifat, tidak merasa bersama Allah. Apa yang terjadi walaupun Bapak Ustad telo bulan siada banyak sekali isu menap tat Ustad teti tokang tu umma pesena cal sorotum saya ket panapak dubo carpak tak carpak tiga Ustad ya ini kayak isu menap sorotum saya ket panapak dubo mundo baru isu menap sampai ke Bengkalan lambak mula pun secara gini katakan badas ada iman nabera iman naka pangkat dekare ibu sebut Pak Us tapi bila soro matu umbes saya jadi pengkhianat cok kecok na arajaan ben saya itu soro mana Pak saya kepada kidu polo tak cok kecok na pas telo polo ya iya benda melegren benda Allahumma sholli ala Muhammad mun ustadnya neka ki benda nang carpak pola naik berodogi ka aing neka ki siapa ilmu nagauke saya tak benda nang gemel ya bangsa ya apa dah kiai neka saya baca menurut ustad apa jadi pertengahan loh kiai tak kiai reng budu tak reng bu mulanya mana kiai jerjek laureng alen tapi ini kabene kiai Indonesia kiai luar negeri neng esetong negara luar negeri neka kapatian menteri agama tak nemu ganti dia nyare orang sealama sepinter maca ke nemung ku lanjung raja na pada bener enggak iya Pak jenggut na napakkan bucil layang kaya kitab kuning jana kau leben sampian kitab gundul setadek bulu papat cara kitab gundul setadek bulu naik papat cara beri kitab segempuk bulu na saja naik papat cara karena lah penter maca kitab sayang tak makrifat yang kaya pada tipe jah meneruskan menteri agama yang telah meninggal dunia. Apa yang terjadi? Karena gara-gara tidak makrifat, hanya pandai baca kitab, sampun ada di menteri agama pesena hajian ne papat cara, pesena Al-Quran ne papat cara, neka luar nak orang ngatanya kagula, muni dalam negeri kemai. Mau di dalam negeri apa asam bubalai ya lo, celah pada tahu kakak pi ya lo, tahu sabela yang ni kasih abela gulung biar minta tahu, cek luar negeri banyak kiai semangan, kiai lah pangkat apa kiai nasakale, tapi mungkin mangan ke hak rakyat, tengku muntah papat terapat di malah Allahumma sholli ala Muhammad.
tak aire pun ki tak ae ring tani capok degeng capok ustad capok kiai tak hutang pun pada capok kabir lah tak aire Allahumma sholli ala Muhammad. Anapa kula mak ngajak marabane kamu mak ngajak sampean kenal ke Allah nomor situng patutia kiblat ate se paling alus nalikan aku ulah samba kaula ate se paling alus nikah mun tak sampean ngadep dek hadirat Allah yang cambi surat Al-Maun dina tekak la surban nabadana penai fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim calaka ring sampai jengjur apa mak calaka ya jek perak jasad ongak nunduk perak jasad saja robuh atena tak akiblat tak ngadep dekat pangeran nayane malah saya debi sapena saya tandukkan pakan jalaka ya mbian malah tak jalaka ya cek kenal ke Allah orang dari telitina sampai atanya ke kaulah sandi odi siapa engkau leros-terosan kini kamarana pak ya terus lagi anu ya terus binian bempon kateruwe umur tak janji siapa tahu napa kalau orang rajin kan yang malaikat maut demam mulia tak tahu mbah perak tahu je sandi tapi je marah apa kan tak tahu kan apa marah butol Allah apa marah kudu ngajangkir kan tak tahu terus aja kayaknya ya je nyimpang dari nikah kula tak tanggung jawab yang menurut nikah sampean kakak bitanggung aku lemon lopot nih kufur nikah kiai berani berbuat berani bertanggung mun beraknya daga amplop siapa saja tak boleh nabojur dan ngonjeng kau letak pate plop amplop tak pate sepesian ya mun kiai selain teng gura beri bese mun tak gura mah kau letak menurusan sepesian billahi kamun sepesian gini gula lakar lambak mo lah tanda gula mun ka sepesian oke mun besiong ku mata jaga lah bunya ini berianan apa gula saking enten bu jaga batem dan ngunjeng gula tekak ndek ka besiong ku takkan tekanan sabri mun kantel alhamdulillah mun tepes inna mun tak ibri kemen nengen dulu jala tak ibri nengen tak mulai kan gula nengen yang tekak kasop buyang terus gula ya jangan terserah Allahumma sholli ala Muhammad terutawam dan kasihan di odi ini enggak tengene mukhalafatuhul hawadisi siandi odi panika tretan tak depa ben sepedi muhal mustahil kok mun beda se anyaropani marga saantero nama lok nikah Allah seabadi la ilaha illallah maksud Allah seandi sepat odi tak pada bi makhluk ke mun makhluk ke aroba cara kau leben sambi aroba tak aroba maka siagabai kau yakni Allah tak aro tak langkong tantaretan selebur nyembah karoba natuli ambu salah ini kah kemae
air saya lagi. Impian banyak nih Sumenep nih nyempe karo bener kagak bayi pangeran. Apa ngerasa sampean matom buko cambe lega? Apa ngerasa sampean kagak bayi kalembengan lala lega? Dek pandek kok ngaku pangeran. Pangeran nih mah tinggi tanpa ukuran. Sampean tak nampak 2 meter. Mak budu-budu kan lu. Nyembah pangeran kasih tak nampak 2 meter lega dah. Maka namun ngonceng kiai lepele kan. Cek syukur tawa kongkok tengku kongkok nah lu. Kongkok nagur tengku lu. Mun kira-kira berbobot ya hujan. Mun bela entara amilir, bela entara lawak, muang-muang pesenak kas kan. Bongkuan, kura bani kulit na semen saya sabak gamplok. Iya tempat kakak ulam yang tak patikan tekanan. Paling mun sakuni gelu sambil janji. Mantir ngonceng apa boleh tak deting. Tekak ngening gak boleh tak ngening. Tak iku. Mun tak cukup ka solar rawe kage. Allahumma sholli ala Muhammad. Sengaja yang dimaksud mukhalafatul lil hawadis tidak serupa dengan makhluknya. Mun makhluk ke aroba Allah ta'ala sapa-sapa saya nyembah ke aroba musyrik. Ejep nih kakak, ejep nih. Mun makhluk aberna, akelir, merah, biru, pote, kuning, celeng bersama cuma Allah tidak berwarna saudara. Mun makhluk beda sebau bacang, beda sebau room, Allah tidak berbau apa-apa. Ringkas cerita Allah ikut dulur nora rupa nora warna nora ambuh nora kroso ing ponco intro angin intro ingkang kanemlah ingkang iso ngarasake perkara artena mutemu bila yang jebole bayi muni bagi kakak pimpian tamat ngaji. Mun pasti yang jengpol iku mun pendek bagi samangken. Nah apa sih katungi tahun detung cara Yulangan sekalian lagi sepeka kena aja kak. Allah ikut dulur nora rupa nora warna nora ambuh nora keroso ing ponco intro angin intro ka 6 lah ingkang iso ngarasake. Mentro one ngakasih ada boneka neka Kanjeng Sunan Giri Kedatun. Mbian mun tak oning kagak nika aja balang ja pa. Sabab kan kau ngocak palang sampian odik neng itunya neka aja. Neka dek bidena ben orang se alalana ajolo. Ajolo nan jauh. Kira-kira kudu mulai nawantan. Mulai nawantan. Sebera ajalana. Maka neka lapiar saaki sakalian bayi. Tak yulangan adu kali sakalian bayi keng mancer mantep. Weruhan nuh siroh kabeh wong kang urip aning dunyo. Tawa dibitnya kabireng siodi neng edu upamane wong lalana nora wurung pasti mole sengak reng odi itunya bet najera ibarat reng aja jelenan tak kira burung mas temo mbon paham endi panggunaan besok ngulateno bangsa mangkin mun bet lagar mulia nak kemangkun pamulian buat selaguna apalah andi bet nangkun pamulian selaguna mun kita andi na nyari ya bet na pong-pong ki odi tengah na pong-pong ki ger
Jek perak bengkona kerok nak, jek perak bedena kerok oker bere oker temor, tapi bengkona roh saya mulia nabek laku jera pekeregi perak pian bengko mesong bere mesong temor tak buang buseyo bah bengkona roh nambian gemah pamulian naro nambian gemah panggunan ingkang adimulya langgeng salaminipun tahu abad nada dak engkun pamulian roh selaku jeriah engkun ingkang adimulya kilang kumilang tanpa wawayangan kekal abadi selama-lama yakni Allah subhanahu muntah uningam dan kaget nikah posan bila matinya posan tak posan bosan lamun siro ini kamu ini coba dari tanah saliuan sakit aku ini coba saliuan sakit ini coba nih mun pada maturan alsa kemi tara pasal motong 50% lah korting lamun siro tan oninga pasti sasar banyak mun tak tahu anak posang rohani Nabi lemah norah oleh panggunan binjeng diboneka sia-sia tebe nabekna odi edunya tak diungkun pamulian ning akhirat karya di lanjeng tapi percuma sia-sia belaka kamu hidupnya ger tore manten tak sampai acara nikah terusan nikah sedari wali songo sampean mungkin orang yakin iya colana sedih langsung dari Allah wa man kana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila sapa abeila orangnya mun buta mata atena dek Allah ki odik ngitunya ya herat tambebu mun labuta mata atena dek Allah wa adallu sabila sesat jalan rohaninya untuk pulang kembali ingkang panggunan kang sejatinya naudzubillah keng cek cukup pergi pengajian maraneka neka ki kolek-kolek gua gitu boh benih asli nani kajian ceng mantep lah iya mun seteroka bikin ungguan kacompo aja tak usah bengi bo mun kagak ulah pokok ale-ole bo mun bengi berak pokok ale-ole sarapan Allahumma sholli ala Muhammad kining maksud kaula ngajak marane kakak sampean nomor situng ngike saabe dari kalakuan maksi nomor 2 patut kiblat aterasah enalekana gula asamba takok bumpera oleh asamba jeung ningkat jebuna Rasulullah rubbaqo imun laisa lahu haddun min qiyamihi illa sahru wan nasaku banyak sekali rencing mancing saya sampaikan tapi tak oleh apa-apa dari cing mancing saya sampaikan kun kare oleh katondu kalaban les palang tak palang kesakwa samba anapa mak sambajan karena Rasulullah yang diperingati kelahirannya sekarang beliau bersabda inna awwala ma yus'alu alal abdi yaumal qiyamah as-shalah fa in kubila sairu amali fa in rudda sairu amali debuepon Rasulullah sahabat tawadika sahabat
laku bila napak kapala terana are kiamat kalakuan bule benti kakak bisa kalako neko se pariksa ada sholat tah tika munkaratu etaremah amal yang lain tidak usah diperiksa ikut juga diterima keng sabalik ke sahabat jika mun sholat terosak sholat dekat tolak dekat Allah hajina ben umrona teka ajumlah salekor kale pakun rok katolak ya amar ke asolatu umul ibadah karena sholat panikah biangnya ibah mun lakor bina itu lah burukna itu mantan salah betul sampian terhasil ibadah sampai jangan apantan oguan orang asam bejeng ini kamu dek bidana orang namen pa persis adi persis orang namen pa namen padi mare tamen nedina bagus ya orang namen padi oleh salekor are genja-genja ibu ngereba napas budok kira-kira budukna banyak nonton oleh-oleh 2 bulan budok po kira-kira meras bikinan nonton tapi yang namen padi nih gambar do panyake mun berak budok gembian seepok tompo panyake napadi akan tak mereng olak tanah olak buko mun tak semprot berhasil abadina maka sambian bejeng ngamun terus hasillah budok bejeng ngabu budok ke napa kemail budok kalaban ibadah kasonatan akad dikir wiridan sholat sunat jaga tengah malam asad kaben sama cem mun kene kaben mampu mun berasia budok tapi muang mereng bejeng sengakan genjerna bejeng kene kala sesangsa napa penyakit na bejeng dia keman dining sang dia kingakan deka genjerna bejeng yang kita dek lain kajebe kek penyakit na sepada ate sekacale deka guste sema betal genjerna amal bak contoh nomor situ mak banyak tak pati nyampit bini Andrea tahun dan pak binian mata banyak senyap aja karena sebanyak kireng babi kau leringan ditanyan lanceng jompo pada namen beko setan yang temur sela larang beko napa juga ada saya jubara sela tak tuli paju saya kabendol lena ao kekera saya jubara dengki kada jadi temuna orang ni kaja dengki sela laku malen dep bibira akal bek pada na kuringa so kerateng cek kabur lebur dengki kena cek tamen ni hati dining sepat dengki mun ki eta meniyate lober sampean genjerna bejengna debuna Rasulullah sapane katretan al hasadu yakulul hasanat kama takulun narul hatot dining sepat dengki iri hati caremet kenika ngakan kagenjerna amal bagus kaula pada dipangakanna apoi serabang kakaju sekereng lonyo pada naburina paraben parao lalaki akhirnya paraban jagideng nomor 2 ariyau alem penyakit nate kebilang aleman dining orang selebur atenane katro epocia bi orang lain troya lemah bi orang lain benepera genjeran ibadah nasega kantaretan ka ibadah langsung etolak
Anapa Kemal musyrik. Orang aleman neka polana Kemal. Yang wajib kita puja dan puji hanya maka sera saos munteroy pojia bi makhluk berarti orang itu sudah mau jadi Tuhan tandingan selain Allah. Biasanya dari tan mune compok nih ya, mune compok siampo aleman nih kakang tokang adan compok menikah iya tak kira. Temona orang jaleman ben punten mun adan banyakna orang nikah gus maba bila cepe orang pustagari aleman kulan di ustad tokang adan mun sobu nih mas cepanda tak pernah adan langsung Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar itu lidullah arah apa cow mun buso bumai papanda cow cek banyak orang tendung tak ada sengedeng dia kan alam oh iya yang terus lu nah bila Jumatan tepat hari Jumat giliran nagane kakek maadin cek lanya mana teroya lemah napas neka tero kalangjang napas saya SMP gelu sambil ngendep jadana ngendep gelu ya nyaba bila lapos saat tamu ketika adan itu dari bawah lagu tanda ke Indonesia ngalak Madinah ngantang dari bawah Allahu Akbar Allahu masang seng dendering Madinah karo alam tak tapor kelap poco gua dan yang wajib dipuja dan dipuji hanya Allah. Alhamdulillah segala puji milik siapa? Kenapa ke muadzin kok kepingin dipuji? Nomor 2 siampo nih ya siampo ampo teroyal maneka kang tokang kuro saking jurpo juro tokang kuro tegaklah teroyal lemah pagun egan neka bidana mun tokang adan ya no way tak tabilan setabilan ibadah teka aleman eganjar nomor situng membaca Al-Qur nomor 2 membaca sholat nomor 3 maca hasbunallah wa ni'mal wakil sampai akhir kenika teka sambil teroyal lemam dan pagun egan anapa mau maca Al-Quran teka aleman ma egan jar kemael karena itu firman Allah. Siapa sajakah yang gemar membaca firman Allah karena saking dari muljana teka aleman pagun egan anapa mau sholawat kemael karena hadi-hadina sholawat sialeman karena lebur but nyebut nama kekasih Allah teka aleman pagunegan saking dari muljana Al-Quran teredan mun baca akidah kaureng matiah sahurup sahos nika malaikat toron sapolo anyo naki sapurana orang semati mun sampai duhurup duwo umpama Yasin duhurup kan dupolo atau malaikat mun compok nih kabila bedereng mati gojok ngala Quran tapi ngaji karena raja genjeron tahun ini ganja pada alhamdulillah kengkak langkong kibo mun ngaji ki orang mati ya tegak lain percaya Al-Quran neka bagus cek sampai muncul lagi tokang kuroi risiko entah napa keng risiko nak kulo saya kataku anapa beda setong contoh kiai ahli tajwid neka matia nyaben ala karegen zat bereman ekor giba karo masake nabi lalala cek giba minta dong ke nyaben nabi tak dong ke karo masak
Bengki mah beremaan nih kok lah ngaji lagi. Nggih siapa nih kok? Jadi tak kurangan santri-santri. Wah, gini kok tak kira cocok tan. Gini kok maharajul hurubah coba tak bagus. Siapa sih coba? Keruah sih aku rok ningi molodan roh. Keruah mapan. Ini nyaman nyorosa kedua ya. Lado tengok tukang kurok kadu. Setong ningi kopeng se kanan, setong ningi kopeng se kiri. Takut tak kacapok langsung abareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Serena kiai nalakar ahli tajwid ngeding suara naring aku rok lak lembu suaranya. Maria nyabel 5 menit tukang kurok lakar sak biasa na tukang kurok neka bila napak ka bismillah pas ongkenya kalian. Eto keki kako pengakiai sematia bismillah. Kira-kira kiai sematia kurang ngecit nawanten. Benih perak kiai na sing ngecit kira. Tegak malaikat maut sing ambetnya banget. Mun sampai malaikat maut ngecit sekiai nyabene pabeli tukang kurok ne pabet jerebet mati kakap di dua dari itu cuma malaikat maut kok saya ngecit mangkana tak langgong mun orang mati aja kurok orang mati aja baca sholawat mapan orang mati aja bila baca sholawat nur kanjeng Nabi Muhammad turun nyon lagi sapora orang saya mati aja keng tak langkong mun bede-bede tatang kematian bacaan sholawat kabele kapahadrana gidur soroja gibah kaulah kabater takut pola nakatuana hadra saya mati apa saja orang mati ay tapuigi tas kene ka gidur kene kan mun maca sholawat orang mati baca sholawat biasa tak usah alaku-laku tak usah ngangkuigi. Coba menerima sempurna sampean mati apa saya tabui gidur pegel tak pegel tak bangkini kagak ulama lorera takut dari lebur orang polakan kasolawat ben gidur kau orang mati ay tabui gi takut mararua ya pada bener lebur ka mercon lambek sing ngocol mercon nika bila parak telah ratasan abit-abit telasan ngale ka orang ngasonat ya colemer mare ngasonat orang ngakabina ya colemer ma orang maca sholawat ya colemer kancing Nabi hadir ya colemer con mayura maring polaken de bareng marah kancing Nabi hadir main po colemer con soro masuk kancing Nabi terus japu aletek namar dana ya ne kabit-abit mantar tak kacapo akaulah bener perak maca sholawat saya colemer deki bila mayit mangkata ka kubur tengkung tak beda saya colemer jon mun lalebur ke luka mercon enten bener nyinggong laocol dan pokoknya banyak besena kengsengnya lepe mun ring mati ya lamang kata kubur jo colemer jon gitu Allahumma sholli ala Muhammad ja'alem sehingga orang sialeman ebadan apa baik sampai dinodai dalam hati kepingin dipuji oleh mah cara nadar ya ghaib nadarul halqi ilaika binadrillahi ilaika makanya sampean jadi kenal dekat Allah kanggo muang riak bila sampean atena tero ya lemah ocol ayat ghaib nadarul halqi ilaika hilangkan pandangan makhluk semua kepadamu ganti dengan pandangan Allah adek mare dia mun kita mare cek ngocak kemail ngocak ketai kan sialeman ya Allahumma sholli ala Muhammad senomor telo al ujbu ujub jongkak som uji bajianna Allah nih innallaha la yuhibbu mukhtalau fakhurah Allah paneka baci carmet kau yang sejongkak laban som kenapa karena
kula ben sampeyan nika sanyatana hina dina tiada harga Allah sampai aja bu surat Yasin awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa hasimum mubin manusia jera tak mantung sagale atena kira cek manusia jera ke baby sengkok dari sacap-cap man bila detik kiai pas bog masuk bila detik kiai aji ka aku bila suruh maju Islam mun kiai nak aji ka aku ya tero ya beda panitia ni cekon dege ke Ismail ka belajar ayo jawab tapi deting kan cukup perak kalau 0 rupiah assalamualaikum ya assalamualaikum waalaikumsalam ke Ismail engki kati napa sampean ke Ismail mana biningi Senin malam Selasa pengening amben Selasa malam Rabu engki ngending kula engki kolong aki Ismail kula bila kare-kare 2 hari aja bisa perak kula kali cok orang ni kamu nak cabis nak main nak tanggal mun pada sakabupaten pada Sumeneb paling sakone 100 salim mata maingat nih kamera lain saya dekian ruah nih kan maingat na bayi 100 mun pada Sumeneb napa boleh lain kabupaten aja enci 2 lamun beuri guru kali lak mancel lak dok masih pola gendo mata ada tindak iya sudah sampai kagelak nih kata dok tinggal takun mangkat kaulah tapi saya gak beli solar ngalak kau lena saya malam mata gente panitia jauh bongsong napai ka sombong aku ratina tak boleh nasa mangkin ben lurah 5 tahun lagi muntah lagi rohan kagak bisa apa saya gak baca iya sama mangkin bian sido siapa rapat yang gue kagak bi merah pipi gue sebarin adora aduh minyak parfum sabutol le bakare sapa rapat pula nake maela ceramah benih maragene kabo Islam tidak mengajarkan seperti itu menintara ka pengajian maraneka sabia sah mun ben lage nawai romana lak abudak kagak bimben parfum sampean dilik-balik mun ka pengajian mulana beda kiaena kose parfum mereka dipandi mun nengi bengkona remasor jam geli gaya sampai kalemungan nah lah bila tabrak wan lagi aseman ya lagi apa yang aseman le saporana ga geni kabel sem geli gaya mun ben lagi na bel sem geli ga mun intara ka pengajian kose minyak par jangan begitu dong minta apole kula garing bebini cek bongsong saya kocak sombong garing bebini nika bengal kasih laki nuting kanan nuting kacer badan ini compok tatangga kula laki naki buru dari Tegal pelona tak kesap beleka ki buru mesel boko terwarokoa sebini gerbis lakot dingkanan nuting kacer jika merah bokong kalau lo senyel marah kok jika tak ini kabar korek timur dengan aku kebai kubarok kematian korek lagi lembi jika banyak tompangan nah sanon tuh bareng unggah kapi kak beras nabi unggah minyak unggah mie unggah perak saleber jika unggah toron kak lah geger selaki gede dembus itmok kacau bogi sebini geger tak masuk karomana pangyalpang dengan kondok aja orang semak kagak udah siapa udah lebat kakaknya cuma tak sambung saya nggak sampai gigiran kalala kalakuan ngocak boleh gula lebat kakak kegerut apa yang boleh tanya aki nabi kak jika masalah lemak marah empuk ya colok nak mari naga ya keker satampang karena beuri artinya gak 2.000 penting kok karena apa dai beri palang kawalan
Senga reng babine senyake lakena nyake atena lakena sekalian 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah. Muntak martaja tengkunnya ahlakun nisa. Jek bis gerbis setiring babine. Lalake jek lago pakane cok. Kimun lalake nasabar pada Nabi Musa. Lalake Mekasan takut tak sabar. Me pas ngale ya macam. Kimun sabar cara Nabi Musa. Rajina tak lebur. Potrana Nabi Su'eb seanya Dewi Syafra. Karena tak lebur ke Nabi Musa. Nabi Musa bila ada tungguan Nabi yang olah aki gengan bujana biasa Nabi rasa sendok beri saja acen. Tapi tepatkan Nabi Musa kun kunala Nabi na Allah orang sabar ya lem sebi Dewi Syafra nama cek tembus serah atena le anapa kok saja nalakar moja akabna munau lagengan lakar soropa acen karena kok nembik lakok berkak tabu acorak setoron kok saja na terwapar gesia marina lagi kebaya gigengan acen Maria seneng kang kok le engkau tahu sapar gesi tak kira tak ngadurus ya wah coba orang polagan kebaya gigengan pacen paling randi pacaran lah benih tanang senapak muntak acen gegengan napak KPPN pon tak laten boleh Dewi Syafra yo lagi gengan pacen kita medas saleber calana tanggungan ketok salajo mau le pegel mau le mulai Nabi Musa ketok salajo papanda salajo pakun babak nato toh dem masalah berengku yang wanem biro Dewi Syafra kirwa marejai wan patut banyak bila tatang maneka lanjeng salaja pandek salaja lan coba mau nering Mekasan kira-kira namper nawantan namper tapi tepatkan Nabi Musa ya lem Dewi Syafra di marabak nasi kursus cuy mak cek tahun nalai anak apa kak kok lakar sing ngocak saking takut kabekna saungkuna si cocok para nakang kok muna aku bisa lebar lanjeng salaja anak apa kak Bak tak lah tahu tibi nemper banyak jagung engkau mbikal nakal bila kak berkak kadang cucu kemijur lagi repot mengkes menrialah pandek salah aja nyaman lo ceracing buat soro nemu orang sabar cara Nabi Musa tak kira nemu tak menurut polagan rasa lember kedok salah aja muntah izin aja mancing lagi Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dengki ria sombong hubul jahi gila hormat kenika buang kenika ngakan kagenjerna ibadah hubudun kenika sebrek buanganna kong langkong de kabinean mak oleh tak berek dan semua pai ngak bayi beda orang mati nikah ngibe mas tekak sakokona mano ada maka cek kosen gila katuj jempon benih perak genjeran nasi rosak bu kabejeng-bejeng ngaro tong bektoh bini nakau lebutnya ini kayak compok karena biasa saben-saben malam telasan reng orang atakbir pakah biasa gitu kalau orang 100-200 pakane lebih mari begitu sholat maghrib takut kalenci semakanan orang atabir kok cukup gerak yang kakak biasa nak kompor bede petong kompor lah nampak tek ngaltek pas masjid kau le nak kanak pas nak buku bah dah munyinan apa nih bu munyinan apa bu munyinan gubeng munyinan mek malemannya sembagus pas ngocak munyinan gubah ngocak gula sabu kecik cek rame rabu mas kon becik ben cek rasara ini kamu munyinan colok benih munyinan gu pon gubah munyi
udu kita betal sebutnya nah ngalak roko boleh apa jangan isa keng lopa cukup sayanya gerta eko dunia napakan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin pas beda koceng ngata tangkel baca meo selena bunyaina nika embe katunya embe kacuko etem ben kabajeng engak kacuko sepetong kekete takut kakan kok maka ke dia macan Fatihah sambil ngojek kok kan rosak bajengnya contoh la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin pas atole sebutnya bismillahirrahmanirrahim buru tak buru bajengnya tapi Fatihah rosa cek bisa gerai pangoja kok iya kene kapang gibeda orang cinta geludak katunya bekton apa jeng bajeng ngak Europe mekeretun Allahumma sholli ala perapilan dari kepanikah toreh napasepon sampiaki beten kau ledak kapan jenengan saja samuga asal ngahidayat ke Allah. Pertama sampian nyajak merasa bersama Allah. Nomor situng eka sangwa odi bisa adeti panyabab ngikes abe dari kelakuan maksi. Nomor dua eka sangwa nyembah ateh sepaling alos takut salah pangadep dekat Allah subhanahu. Nomor telok eka sangwa mate rohani takut tak bisa abeli boleh dekat dat epon Allah semahasud pramila dari kepanikataran panponapan sampiaki beten kau dari awal kantos akhir manabi leras kenika semata-mata hidayah Allah manabi bedose kalero saking dari daepe kaulah benderi buduna kaulah moga esapura asar Allah subhanahu wa ta'ala pamator saking bingking taretan itu juga seteja panitia telimana panitia manter robuah cukup penting kelapadeh ceramana tekak lawatua manter karat dua pola tahun dateng pasti akompol po nomor dua itu juga kehadirin wal hadirat mun salekor taretan tak kira bisa tetiduwo anak apa lebih set mun salekor tak kira tetiduwo polana kajaba sesetong geneka ekala makna sakera dining tor pamator kaulah mulai dari awal kantos akhir tantona banyak sekalero maka kula nyoon tak langkong panjenengan saja kasokana apareng pangapora subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah innaka antal alimul hakim sablun beten kula asalam kula apareng doaki samangken para gegerojen enggi sampean pada ahli tani doa saya pertama kula dua ada ke Allah adua eki berkat bumi na sampean saya bekal taniana saya bekal detik kenika anyama doa pangrokat bumi saya ngangkit ulama kona besar Pamekasan engki panika Kiai Samsul Arifin bin Ruhab seabebet bumi sokarat kenika sian diangkit doa kenika bikaula eka dua ngekanja mudah-mudahan bumi sakabupaten Pamekasan bi sekitarra paneka barokah bila ampun napak dek kabektona beten kaula atane amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana dunubana wa khatayana kullaha wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lemah tanpa ngucap asung bukti bumi kawasa sahabat sampurna arjabani amunduraken ing pancabayani anyalamataken umat kalawan berkati Allah kalawan berkati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana kubulan oleh berkati Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum kubulah. Oleh berkati Siti Fatimah, oleh berkati Nabi Khidir, oleh berkati Nabi Ilyas, oleh berkati Nabi Sulaiman radhiyallahu anhum kubulah. Oleh berkati Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib, oleh berkati Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain lan Sayyidina Hai radhiyallahu anhum kubulah. Oleh berkati Nabi Ibrahim, oleh berkati Nabi Ismail, oleh berkati Nabi Ishaq, oleh berkati Nabi Yakub, oleh berkati Nabi Yusuf radhiyallahu anhum kubulah. Oleh berkati malaikat Ridwan, oleh berkati malaikat ingkang mukarrab, oleh berkati malaikat Jibril, Mikail, Israfil lan Israil radhiyallahu anhum kubulah. Oleh berkati malaikat Allah kang pitung aras pitung kursi radhiyallahu anhum kubulah. Oleh berkati ingkang dadi utusaning Allah kang 334 ewu saiket kali laksa radhiyallahu anhum kubulah. Oleh berkati Nabi Adam, oleh berkati Nabi Ses, oleh berkati Nabi Syuaib, oleh berkati Nabi Harun, oleh berkati Nabi Musa radhiyallahu anhum kubulah. Oleh berkati Nabi Nuh, oleh berkati Nabi Isa radhiyallahu anhum kubulah. Oleh berkati para walining Allah barang ingkang kinipta tinekanan dening Allah ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rujung rinujung sabab berkat sakihi wa ngatua. Allahumma rujung rinujung sabab berkat sakihi mukmin. Allahumma rujung rinujung sabab berkat sakihi ulama. Allahumma rujung rinujung sabab berkat sakihi waliullah. Allahumma rujung rinujung sabab berkat sakihi Nabiullah. Allahumma rujung rinujung sabab berkat sakihi utusaning Allah. Allahumma rujung rinujung sabab berkat sakihi malaikat Allah barang ingkang kinipta tinekanan dening Allah ghafarallahu lana wa lahum birahmatika arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal riba wal zina wal zalasila wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an syairi biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.